Maikanem Apilin. Tinapalabas, tumultulong lata ni Don Simon kadagiti mapanagkid daw iti tulong na. Kaya nagtultuloy lata ti panagiwarwaras da kadagiti banag apakalaglagi ti tao ken kuana. Kapungtot ni Anita daytoy gapu iti aramiden na. Kuna nang agsaysayang lang iti kwarta. Kinunamat ni Bart iti dunya ang nasaysaya at langin at tulungan na wenno suportaran na ti asawa na. Tapno sigurado ti panagbaligin na intundumteng ti tiyempo. Iti na minsan namapan ko masarungkaran ni Lando ni Ami. Nasalaw na da Bart kantungan. Gapo iti gura na kadagiti dua. Natangsit ti panagsungsungbat na kadakwada. Dinanog da nga rod ni Lando. Sada pinataray ken pinaltugan. Itagagayem at 20 tuloy ti nobela tayo ana paulwan. Maikanem Apilin. Kastaunay atay na. Kamatandabas. Pag-ayaman taman ti salbagatang sit. Sige. Sana makadayo day ta. Tagkabalyo tamat. Intantoan. Hops! Hops! Hi! Ya! Salbagda kita tato. Naimbag ta sanda ka natamaan iti panang paltog da. Sanda ka makita dito naglamangak. Isaw didak masarakan. Ha! Isaw dadagitan. Dito ay tinakita ka naglamangak na. Talas! At talagid din dito ay. Sanda ko mamasarakan dito eh. Aha! Ha? Tungan! Nasarakan tamot lang titang sit nga ubing. Ano ito masapol do ka na? Dakas kayo ito tao. Da kayo tinang patay iti dadi anak. Aniya ti kinunam. Tungan! Iyawat mo man ta sinturon mo. Malbas. Atay! Ita, gapo tatangsit ka. Pagikaruan ka. Sinturonon ka. Adda imbitasyon kanyak tigayem ko ani Simon, Carlota. Anya nga imbitasyon da ita, Rodrigo. Basta mapanta kano iti mansyon da inton Sabado. Kasta, Amangan no kayat mo tumay. kwa, Mapanta, Carlota. Nasayat mo tapno makapasyal ta. idi pa'y laang anais istoryam kanyak da itagayam mo. Ngamjak pa'y nakit-kita. Iso nga rod ako nag-asumor ka kanyak. Iti kasta maam-amom ida. O sige, sumurot ak nga ron. Wen, awan mo ni Victor nga sa sikaswam. Iso ang mabalin mo lata ti agaliwaksay. Sige, Rodrigo. Patganta ti imbitasyon di kayo mo. Jakla kayat ti sumango kadagita sa nga ilim, Simon. Amumot nga awan isem ko makisang sango iti asino man dita. Unay ka, Nanita. Sumango kanto kuma. Sana mabalin na di ka sumango. Anyan tulangan, ti makunada nga kasawa. Amumot agayem ko ni Rodrigo. Uray man! Anya ko matibibiyang ko! Manipot ita. Agbalin ka kuma, aman nakigayem. Gaputan ita ti kasapulan ita. Anya? No asino ti gayem ko, masapol agayem mat. Ita panawan. Nasken nga agbalin ka na sayatan ita. Laglagi pang ti plano. Katapno agbaligyak. Nasken ti kooperasyon mo. Abay, kano ka diti umay to kumaday tagayem mo ako nam? Inton Sabado. Isuano at daman pagnam, iti day tangal daw, saan ka pa'y langag tuloy, Ta importante ang makasarita ta da Rodrigo.
Sika kumapay laag ti makaam mo dito'y Ngamin, naskan ang mapanak ita ije mansyon. Ada sa nga ili da senyor. Kat inak ka no tumulong. Papaayaban nak ni senyor. Sige, auntie. Siya kunti makamo ditoy. Inak iti kataltalunan. Inak tumulong iti trabaho. Diyak kayo tagpay may sa ditoy. O sige, adakan ka dahita. Auntie Ella? Ami? Oh, sigamot gayam lando. Panawan kayo pa'y adwa, ha? Inak ita ija mansyon. Lando, makaamo kayo latan ditoy, Ha? O sige, innakon. Agsakayak laangan iti kabalyo, tapno daras ang makasangputak ijay. Aganad ka iti panagpataray mo iti kabalyo, auntie. Wen ami. Sige. Dakas da talaga. Awan asid da. Talagang awan asida. At dantual daw da. Lando, nakakasikamot as sinapsaplit da iti sinturon. Makitam dagiti takyag ko. Limit-litim da. Gapuanan dagiti awanan bain. Lando, nakakaasikamat. Gusto tayo ko na din ni Victor. Noita, awan gaway tayo kadakwada. Ngam inton dumtang ti panawan. Inton talaga kabalan tayo to. Ison to ti panang balas tayo kadakwada. Saan, Lando? Liklikan tayo langan ida. Saan tayo nga gibalbalas? No awan ti mang balas kadakwada. Agnan ayon lata ti kinadakas da. At ti para kada kayo. Agmerienda kayo pa'y senyor. Sige, Ella. No adda ka sa pulan nyo, ayabandak laang senyor. O sige. Excuse me, mabalin ti makisiar? Sumurot ka lata ka ni Ella, amiga. Agyamanak, amigo. Rodrigo, makisiarak biit. Sige. Ma'am, umay kayo. Sumurot kayo kanya. Elagayam tinagan mo. Wen, ma'am. Adda ngamin na istorya ni Victor kada kami. Ela tinagan na. Victor? Ma'am? Juan, ni Victor, ti anak ni. Nakipagnaod ka no iti agnagan iti Ela iti asyenda da Don Simon. Lukasta? Umay kayo diti, ma'am. Sumurot kayo kanyak. Agsarita tayo maipapan kan ni Victor. Da kayo gayam ti ibagbaga ni Victor, ma'am. Da kayo. Agyamanak. Nagsingpot kayo gayam. Amo yung, ma'am. Kasta unay adandanag ko idikan kwa na. Ngam na bang ara na kiti husto, itinasarita na anasingpot kayo. Napatagan ni Victor kanyak. Uray saan ko apod nung anak, Ela. Kailiw kon. Simrak nga minan iti PMA. Kayat nakano tag soldado. Ma'am? Agyaman akmatkan ka. Taimpatag mo ti anak mi. Anak mi ko na akon. Tani Rodrigo mat ti amana. Ma'am. Ama naman wano saan ni Rodrigo. Talaga napatagan kada kami. Gaputan na singpat kan nagagat nga ubing. Mama, itataadda kada kayo ni Victor. Awanan ti pagdandanagak. Katagyaman na kiti Diyos. Gaputan na patag kada kayo. Agyaman ak unay. Agyaman akmat, Ela. Gaputan na patagkan ka ni Victor. Wen, mama. Pakibagan tulaangan kan kwa na. Kailiw mi. Kat sapay la ko ma, ta saan na kami amalipatan. Da kami kadagiti gagayam na ditoy. At da kami latang nga agur-uray kan kwa na. Sige, amigo. Di kagdanag. Tulungan ka. At dagayang panggap mo at umapog iti politika. Wan, amigo.
Ket agyaman nak iti suportam. Naimbag man, takayat mo ti tumapog iti politika, amigo. Gaputa kayat ko ti makatulong. Kasta ka di. Ala, oray siyak. Namnamaam, amigo. Sumuporta akan ka. Agyaman kami, amiga. Maragsakan kami iti dayta. Saan ka di, Anita? One. Saan mo ta matagtagarita asawa, amigo? Oh, tinasayat. Ipasyar mo ni amiga Carlota, Anita. Mapan kayo iti ayan, dagiti sabsabong. Iti aglawlaw da ito'y mansyon. Kaya't ko launay. Mabalin, amiga Anita. O sino dagi jay lalaki ang nakatugaw iti day jay abanda, amiga? Nagadulakat adil-dilawunan. Ako katulungan mi dito mansyon. Kasta ka di. Napintas matgayam to'y mansyon niyo, amiga. No pa'y dakdak labas siyat ti mansyon ni. Napinpintas to'y mansyon niyo. Napintas ti design. Pangas. Inton kon. Pinapiskon. Amiga, kaslama din sa teldaw mo Saan ka amatagtagari? Wan nga rod, madia talaga ti aldaw ko. Ididimteng kayo. Ay ste, nasakit nga min ti ulok. Maawatak, amiga Anita. Sige, panawan ka nga rodan dito Agsubli aklaangan iti Ayanda Rodrigo, kat agawid kamin. Nasaysayat pay. Anya? Ati kayat ko asawan, agsubli kan iti hardin. Tainak aginanan. Talaga nasakit ti ulok. Amom Rodrigo, at tinadlaw ko kini Anita. Kasla di na kayat ti kaadata itay iti mansyon. Nadlaw ko ti panagkuskusilap na. Gan kasla napilpilitan laeng anakisango, wano nakilangan kadata. Bay amlatan, Carlota. Kasla nagdakas ti ugali day chay nga Anita. Kasla tiyak magustuhan. Bay amlata, kunakmat. Nagbabawi ak asimurot kan ka, Rodrigo. Tiyak siguro makatulusan day chay nga Anita. Sana bale. Saan siguro na maulit ti susurot mo iti mansyon ta? Talaga? Nasidagtan iti mansyon ta. Nasaya at matapno makainana akmatan. Innakpay dalusan ti tanem day di Marina. Sakbay nga aglayo nak iti asyenda. Naimbag lakit yan. Ta pinalubusan na kon ni senyor nga agsubli iti asyenda. Asidaga kon iti tanem ni Marina. Sapay ko mat. Kaslan na dalusan man. Kita ka na imbag. Talaga ka nadalusan. Kas makita kadaldalos laang. Sino tinangdalos? Ningata na nasela. Padasak aka makamal. Amangan no adda iti kalapaw da. Nana Sela? Nana! Awan mo ti sumungbar. Nakakandado mat gayam ti kalapaw da. Ay, sayang. Diyak nakita ni Nana Sela. Kaya't ko kumamot ako mustaan ti kasasaad da. Siguro, dakkalan ni Elizabeth. Agad-adal pa'y kat nga taitan. Nagmayat dito'y turod, saan ka di? Makapabang ati angin na. Unami,
talaga makapabangar dito eh. Idi adapay dito'y ni Victor. Kanayon kami nga umay dito'y. Kayat medium umay dito'y. Sayang. Nood ko man ni Victor ita. Talo tayo kumangada dito eh, Ami. Amom ka di. Kailiw ko magdajagayam ko. Oray siya. Kailiw kumat. Amok ah. Kailiw mo, gapota. Ta. Tanya! Sika ha? Sabalin samat ng tipangitarusam. Awan matakas na. Lando. Kailiw kong tulakit di dahi ti apa nagkuyod ta. Sapay ko mataag na nayon ti pa nagkakadwa tayo kada Victor. No pa'y agduduma tayo itigasat. Kas ka ni Victor. May santo a soldado. Kat sika. May sakan to a maestra. Kat siya. Mabali na may saaktong inhinyero. No pa'y kasta. Di tayo ko mamakaliplipat. Aglilin na git tayo kuma. Owen Lando. Sa anak to ang makalipat. Apong, nagad tayo matantiayan ti tanam na dinanang ko. Nabanuga ka nagna. Sana bali apo. Takinabay lamot. Apong, asino ka di ti karupropak? Ni tatang ko, wano ni nanang ko. Ay, kuha apo. Ninanang mo Ay, Napintas ka apo. Kat napintas na dinanang mo. Iso timbalaam. kasta ka di, Apong? Wen apo. Apong, Marina tinagan ti inak. Saan ka di? Wen apo. Ti amak, Apong. Anya matinagan na. Natay ka di matan ti amak. Anya ti sungbat ni bakat sela iti damdamagan ni Elizabeth. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy iti nobela tayo na paulwan. Maikanam Abilin! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, Jun Ributazo. Technical kan musical scoring, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Maikanam Abilin!